Hello, we am piebofo. Now, Satan or the strategy and an anti. The dimba akone dada for, torfo, wudifo, akono, bonsam. The dimbi will be asked for the year, Juma. And one monitor who said, why you did be at to a time, be at to a minute, be at to a some minutes, and almost said you don't play with that minute, you don't play with that hour. A year, another one, a year, another 2, a year, another 12, a year, another 10, a year, you made a 5. And she was working some time. When you pay the honor of butter, I'm working while my sad time now. We tell me the baby murder, they will tell me what they didn't know from the Bibia Shawamo. And Tinana do not be also a bomb pie, and I did 12 be also a bomb pie. But I'm working while you will be a shower. A one do 10 no a throw phone. On Obedim command about 12 now. Saturday hours now the year one, Union, no one you come. No bread. No catch on said, oh, say more time. Or Chino, the following day, oh, you bet to me, now they die. Sa, I 1 minute now would die without prayer. Will lose a dear, second Timinto. Hello? Was I about child said, who you will be every day be or come evangelism? Men can't say, as soon as make a muntiano, 2 men can't say, you may have money. That be. Obiana the time of war. But our combat child is we invest so much time. I evangelism into a prepare will be a winning more child. We need the channel. Oh, we are doing the BBM. I'm one who have a cassa. I will say, we you fool into your home. What brown amna sama you say, unye BM, what I Okobo child said, what the name ya come channel do ya say, one man in Sunni in entity to a connect to be a mawa, Wakasa Chanawa, who said. After all, fasting, they call heaven. Hello. And so now we are not be free. Yes or no? Yes. Now you be what connected wama. Say, what distracted. Amen. Now to me, so like a bomb pie or park is one of you. Oh, honor ball child, some man a crime man in Napra when you're found rested. To where you will be a man of a 2 say, we are saying. Sana donanti na da bia wo koba na akronfo bebo tai wote ye no say nyansa sam no waka atro no wodo pa enti esi am some feature o park so mpa na akobo wagyan nanka enyama wa say Christians too amoda you battle over prayer, you battle over fasting. Me kuno nyane me yire nyane me let us pray. Empire is it a crime? Empire a poison. Empire a murder. You battle over prayer. Sir, Christians too are more than. But when you timiate, sir, was it on for your salvation and I'm for me. Shalina your mom pie, I get war in the room. Or catch up as I will share. Yes, I am a brother. Body and I'm a mommy dear. And for the past 1 year, one casa udia dance tia who said, one kwa so apart from say by ya bompire ubobi. Unkwa soli yes, mia Kwame na soli a jina me bompire. How many days in? How many years in?
Hello. Wakwati wa masensia honam wei wa maudu mobile phone aye God complete because you visit your phone every second, every minute, every hour, and you feed the phone, you charge the phone every day. Also na use phone na we ntem fa plug na the electricity no wa charge full enye full as there be enye full no say say no wa charge the full. You supply your phone credit, but you don't charge your soul, you don't charge your body, you don't feed your soul with the credit of the word of God. But you always charge your phone, you always feed it with credit, and you chat with others, you communicate, you send them message and they reply every second. How many times in our WhatsApp every day with a message of prayer I will reply? How many days? How many years? And I want him to say, "Uti bit my own yankopon, or phone bit my own yankopon, or you bit my own yankopon, what down for bit my own yankopon." May time I yes I travel from. Not free night course of bars those days. The TV solid them bomb pie and I do 12 to 4. Near taste the free night call, 12 to 4. Young talking it you free. Young in every bookie prayer life. I feel into me mom pipe you. Nejabia waka so anwa e dere se wan nyina ho akika nhemu ehwan. Ehwan kwa etire nyina so na edum eda so ye ja nso adum. Eda so ye nso enso adum eye nsanama enso adum omra no na kanama dam. Hello timinka sa unni mawrade onye kristo ni o ba wadum enti kanama ya be down so nim na obe cause confusion in the house. Obe cause confusion every say ya di bibia be sita nso biema entimi mene nti body we no first enemy enti so wo be person fighting onye ya buni fo oni have nko onko bi ya bu oni satan nyina afo ene asase ya ba hwe wo nyina abom ba okra ne nka ho to okra ni di awreho enti aye challenge na papa de amawo say you should fight over this body and then them battle till so be defeated. Because you meet na me twakata me bato me kra na me unity enya me kra sa wo ye cripple o be sunda na wo nante straight o kra anya cripple o ya achacha o kra anya achacha o ye ni frame ya o kra anya ni frame ba de e be ye jane se o kra be ye ni frame wo hunhun na wo honam ani ate enka woni mfra honam na wo kra ni nte eno ye best. Sanka ubaya cripple wo okra ba cripple de kama body nya cripple na okra amfa ne huni enti o tamfu wo ya wo dikan oni wo di ankasa oni wo fight ade bia okra ne per ombe oso mani nhia ana wo mo tena so kosi se Yesu beba enti sa asase we on earth no asase ete so no a battlefield, a many baby or barriers. Over Kumaha, a highly pass judgment mount. So we name and also Lucy. Do not grab your one to us as well or come. If you say it's any suma here, any higher here. Yes, to me, continue Kupa. Save it to me, continue Kupa. And the power say, in a one way, was in what Saturday. O putun under subjection on Tino on man kwan am won kasa bebre nkyere no o man also no waten no cause say fasting ba a penny body empire a penny body boniface a penny body odima a penny body ade bia o kra no be ya obenya hoto bia no honam ne mpe
Am I talking to somebody here? And young guys, young girls, mommy four and papa four. Your town for the kind of on this earth, this body. Jesus say only the honam nano. One tenase amani pakoro. Name what tenase mo nyankopon apedi. Erade pebia so ye papa. But don't say American. Erade pebia ye papa. Je ye na sase so bia no ye de ama honam no. Apa ba bia mana tena. Enra, my na ne ni di ko kan se mi se so fu nim se esikafo na omo ye okot ni sikaduro no omo sisi estate man kofo no. Edam bia obesi bia no. Owade a ode hyedan na se. Enti obi a obeto dan na free ni ho se wo be han yo. Ono wa pam. Ase eba se wonye kristoni a woye prayerful e wo dan ni mu. Na o chini ni niam na ne dan bebrebe na wasini nyina so. O pebi da ya ritual so timi tofa dan ni mu bia. But look at yourself. Your room has been cold for more than 1 month now. Your house has been cold for 1 month now. You feel why you cold because a champion koso. Who would tell you and cram mammy more papa more. And the Buchiam and a dime and never be as I say a room. Because until Tibiana sanity. Today is your first enemy. We need to be an enemy tonight. On your dofu. On cover dofu. Intimate you. Katonia Sevinia. Susutia we need to be. Now on know what time for with the kind. Hallelujah. Would you see what's up a bonfire every night? Be able to start 1 week pen. I didn't see with you. We need to be a no creme. At the end, a sign of me. Also, I don't know who be a letter will say. Also, I could draw the pea. Now, the near thing, any GB. Happiness and joy, they are not the same. Well, be an image man make you happy. But the joy of Lord, our home will cry. Sadi jiano yamfasi kanya diane na deba enye adwuma na deba ubetime nya wiase ade nyina bi na sa okra ni joy eyekwa na sa okra no wa ni jie na honam ni hwe kra unim so oye okay enti sa oye wadwuma nyina wi titiwie edwale na okoda afi no okra na busanse enti na wo sole ye dia de na wo ye ya benefit wo kra wo busanse akwhye akonya ba wo ko ba ye nyina emu dian na ye the benefit of your soul ka kire me because da bia mitimi take stop wo da sole ye ba bia wo fa ye nyina ya kan ni nyina which ma check ya be sita mo sa de beda no wo bitu na wa check say so the whole day 24 hours and na ye woman a benefit you so ubetini a check ya do say me sori anopa erode me dance manka me sori anopa devotion bia amba manka sori anopa me kan nyanya asem kire obia manya sori anopa me nto wo sori anyum bia obi kan me kan ni bi obi sha me bufu mi bufu so ampa obe chekia ba be si twan teachings kora man ko sa de ni nyina bibia ni mu a okra le benefit ye nti okra le bede nyina o de sum eni abrho na ekoda. Hello hi what dress kama oboduku wasra yo yusu yo asram kuto wasra body ya soche washa asoma de afcho mo ho ba bia mo kam wa betenase. What about your soul? Na sa okra ni honam no wote se ka eni nipadua dia okra ni bubefu no yamfa bibia mpatam ne time ne so a ena honam na ne time so mu ntia asem ni ye honam wei uja na 100 years obetenase
One say, or yet not yentin, more, Assassin, or why, nay, much as I didn't. Go crash over on a diamond. Tetadiano, a Husuru. On Sandy Pediano, Sandy Bear Bark of Pra, was a not yamre, na yamre. Enti te sadia me take care na ka na stop at once. Enti wo kra no o tikali o tinipabia nim. Se ne tam sun no nya bo break to yamfa bibia stop no no wasi fo. Wo be panic chawa pa yam panic chaw. Simple o gina ya no wasi fo. Okọ. Dani bu be funu yamfa bibia kwata. Enti Dambiara ya wa kwanya ne ya badandua mu ha ye tu yefo efisa arofie kese bi di ni panya ye wura fisa ya amanfrafo enya hoho on this earth ye wura fi hallelujah enti entena senka sa wotamfo bi wo baabi ono ni padi odi kan sa ni padi awi ono wotamfo odi kan dia toso bi Yesu na ka se ni pafie fo be na tamfo sa tamfo no e wona problem ni wo ana ten no ka ya se motamfo bonsam sa ya tamfo bonsam de o ma ya kwan se untimi nkoku no bo se munjina amfa munso Nyankopon asena munya dan munsi ni kwan at the same time munse ni nyuma ana Satan asu na dwuma no me ba cha upon da ben enti yase me nko se obi adwuma ana adwuma me se bi wo ebo ase obi so opapia obi wo chicheware obi wo akukare obi wo anyankwanta obi wo kumase ana ma se wase de na bawie enti mpai ko ebre ben ye bowie na ben hallelujah. Wotamfo bonsam. Ono de. Untimi nkodon ba ni pafiefo no kan. Yesu sa be kire se ono de. O ma wo kwan se ko fight no. Ene ne nkoko, ene ne ni asie. On fire no sa adwuma ne ma. Ba wotamfo bonsam de o ma wo kwan se you can fight him. You can battle him. Because oba se obewia ne wo kum na wasai. Wasai ni pama a true level say for many pane mwa eda wasai ni pama na do point say ni panom ni yonku ni pamoja ba mo nsa dia biewe mo nsa kraman edi kraman na mo nsa na ntwie di na ntwie na wo de ma na woni jatan nam da aponche na wo de ma na obehu onye onkoto so odwan e da ho we ne ba duru point say nipa nom ne yonko nipa moja hello Andra ye free Kumasi ba na tam ko ensu to a nipa wo kwan so nti ye duru ba bia na maka che so fo se on piki wo mo so fo ye se kura nipa ya ama wona manado na hu unia nipa na usuro ba wo se emoe ba uyo oke nti se wona kra na wo hu kwa kire wo baabi na wo pemoa kra ede ko se nipa suro ni nia nipa nsuo to ba se ka ye peke wo mema miensa usuro ama be guni ko entonces ama boni twa na edoso ebi kura nipa wo dwene boni ma ni kura no oye bofu obi mewa bi nipa innocent person bi ti wo ba se wo be wia na wo kum na wa sei hello what the time or ha or kum abetu nipa ntem se wa musa bonsam ku nyame nku nipa nku a wodi nipa ba ye bonsam nti Yesu titi no kire mu se
Saa tamfo no yo fiefo ye ni pa wonim no se me na me Nyankopon for the first place. Me na me boss nimu ne ma nyina ni pe wo mu nyina. Ba me busa mo question bi. When the supply konfo emframa wo de kom. Hoya. Wajai. Occultisms. Awudi e wo mu di no awodin ene ho bi wo mu ho me no when the dema ho. What happened on this earth? On one trip. So what you say me a move to papa. If this was boss will be assassin, including Bonsam, dear Raddy money paying on winning every one year. And from a fan, Omukahon, and Sua Ayrton, Omukahon, a real elbow, Omukahon, a Diane. Your Christian need to cry one neck on for a boss ya on for a full cost. A child here. We almost say Chema and young Chema be asking. And on this supply, we be up to date. Now, say now, me joke, I move with you, I can't him not living a bomb pie. Was a rabbit on our board bed. Then Jim no monster, a punch no monster. Na bomba en wa moya hodi e sa de no ya na wase o de kan kwasa sem na fa hodi e ya mpa so de wo wo betima so na be no nsa ana de o mani partner se ya urade se okwatesem fo timi mani partner se en ko mu da an so tam nya so a untimi nya hwe mfa ho en so wa de supply o mu nyina de mo a o mu boni di nti o mu ka se nyame ni ho there is no god when the person mu home. He is still feeding them, but that's also supply. And to me, she had you offer, I don't say them more. Anna, upon in them. To me, I would one year, me, I would one year, small wood, winning and small grade. I will cassette here, Radeno. Maybe I told you, why is it superpower? Omutu a true Christian here. Adentia. Some stadium said them more. What time for push you to war? I also push it with good. Now it to me, now what then? Now anyone am able to do. Hallelujah. And the young teachers on the Maya and said, you put the amount of your time for the year. You can battle him. Two, what time for some you can battle him. But when you party so you know who know the year. On only one partner, you did defeat him. And you said, but I'm in trouble here. Never use the weapon of Satan to fight Satan. Satan, according to you, they come back with a trouble. And a weapon. And you say weapon, a yet tools. In Jakuna, you will be able to put on a no crack on the yet. Anytime a Christian need a weapon, you should Satan, weapon. So they can fight Satan and with the enemies. Sound on one accordia, I true, as I fight and the enemies. And you use Satan, accordion fan fight Satan. And it's what a true. What a true, what could be in the town, one Casaudi at all. And what for Satan weapon? Because Goliath, weapon and what they what do you call it? David is on your bin in the Kuta. Not David Kuta time, and Goliath Kuta granted. And he said, maybe you're true for. Now, I'm going to fight Satan. I'm going to say Satan, I could hear, and then I come. Mean to me, for Satan, I could fight Satan. Maybe I go could hear and fight Satan. Tis a me catura, my name in I pet. Now, could hear our home. Or better in town, you're coming. Weapon of the man said, which with your fight Satan. Ah, what be Runiano? Watch it him, and no, yes, sir, who burned to and Yayaka and Yan Topa. Sassam with David Bakan because David going on Copoma. And I used to Bakan. A town to my auntie. Whether we should mount says, I come from the only Tiffy, so you could. So your mommy or your papa, who is that or your enemy? Weapon, Benny teaches Ben, I
Kristo di ma asa ne mfantana eja kan ma me Matthew 5 ele verse 35 or 40 kan be si end man 36 in an Matthew chapter 5 part of verse 43 do watamfo kan bra what is waka say do nyonko na ta watamfo so bi ka tira wa ba ka am ya tamfo be ho asam no woka enye oni padua no woka oni padua we wo se no mo tan no enye no enye watamfo bonsam e no woka da bi tanu na ye wunie ni pa na ade wani hu no e de ye no woka ba to yanko what is waka say do nyonko what is waka say do yonko na ye dai eta watamfo na me de me semo say mo no matamfo mo ndo matamfo mo se wona wo pai mu be ba to wan na ka say Yesu a enti eye de wo kan na ye ana de ye pen na ye apply Christianity no kan ye enti why na ye ready say o person wo defeat sa three enemies ni nyina so one pai no ho ya continue we di honam no so a second one so kwa be so di ni so na no so wo kire wo ba nim sa ye timi try body ni de no adam poko Satan de no ne mfimfin de no ye tani ni ye tani mu ti media dem bi e be wura da ho bia no me preach ya wa bra me nkoyi Yesu mra wo da because I don't have message. Yes. Yesu Christ me nkyerɛkyerɛ no ɛnyɛ me ni asɛm apart from good news no enti it's about Jesus sɛ bere bɛgye Yesu di yɛ nyinaa ne yɛ nyinaa yɛ ka kyerɛ sɛ light ni yɛ nyinaa yɛ hwɛ na ka ne yɛ me because we kodi we yɛ ti kakra wo kɔ na no hu ade bi wɔ no na ni nye ho na odwa no kɔ Mr. Frank ho Mr. Frank yɛ ni panti ɔno so kɔ anu ko hu ɔno so ni pasem bia na ni hu ɔsɛ agya free na ti ɛna kɔ di Richard no was a rate to Sunni Passemian and Yano say, it is one name, Kwamnamoa. But free, sir, I think of it and say, yes, we will call it. Or be at yes, once and one leader. There's no question mark on Jesus. And the Abania can see in our light in the Shire. I'm telling you, you're quite but ni pana be kuhana obi ahani baby ni pan satirayo hwe dompa no pay de bosu mutwa me dey mechanic straight o woman som ya bosu som complete oh no correct no masadi tinye sini so noble people are a team hwe woman dey say am awre nwo ankasa enti hwe example na me site tire no Awurade atamfo mu biase nyinaa wo fidi wo mo enso obi anye na pede no ba ko pede ye na pede one ne ba Jesus enti so tena dan mu a de wo pe bia ha e mane nya wo se wo betena sese ya wa bra wo be ba sese obi wo ha wo betira atukwan na nsa mi hu ade bi ya soro baba ko ni kuru asoro kra won ko kwase asede ne de chen obi a enso mate se wo ko abutire se Kristo ni na wo ko ya ka be ye wo se eye nhyira mewa ganya wo say nhyira ye wo won na won ni magura de Awurade masa o mun live good o mun live successful man si ba ye obi wo ha on kwa duro bia so se be fa no ni nature sa na ye no be obedu bia ni papa na asem o de sa so bibia ma na koso and no is out of salvation entade ba ko ben wo ye fi na de bom nyina de asie and Jesus no no one heaven no Jesus no one won yes Jesus no one nkwan so woni mu a ye ni ba bi fro bi Yesu na ade ni Jerusalem enti de to ka say o ko sese ba bi wi o be ba no Awurade o ti ba la kuru sese de ho ai heaven enya bibia ai ono a ana onya maaye enti ono a no wasam na o kan ti da o be ba no e wasam na o kan enti sasa nyama ni mu bia ye ni daso a ka ya bregu enti munya mu atwene se ye tie de papa ne ka kire de ya ba na yase no mu ma emoso na yase mu ma asofo wa na yase de mu ba na yase no wasese die no wa ka kire ba ya tese ye si am obia wo the police and na ai
So we can tell so we say walk what it down crow na walk chia so we you and so say what asori dey obetimi atwa bu wo ntimi ntwa Yesu Kristo nya den ego answer me the man na say obetimi atwa asori na bu ba Yesu die wo ntimi ntwa ni mu now fake prophet cry ba wi asem asantema gbofo mo obi ntimi stop wo mo nyesa me support wo mo obi ntimi stop wo mo because say ntimi stop wo mo jaya Yesu nu asem no and come cry the akoso nyina na ya bone no munim say e se nyame ani monyam ana munim e se nyame ani monyam am ye hu ne se na nu asem wo ka bia ya dai e bam telling you it is awofo maso odemfo ansori a e ma munni kenya Yesu nkom se nyina ambem ana nkom se bia so ambem na nyam nkom se baba ye nkom se tro it every word that Yesu can ever fulfill on earth. I'm telling you, ever fulfill it. Hallelujah. And the teachings our day man concerning the third enemy no a whole process na day man or mount any option and to say miniano and solema and money member shoot the same class say ka asole empany for the man kwanya nke kokoko kura waso ni na ka be gunu ka be gunu awasa ya ba asole nti school ya poma afi kofie kwa ya worship that's all the right thing what we be sole rada ma mu kuma si da mu amen ko ana mun ti da me be sa me kire ya ba sole efi ada me nda kwasi ada de aka no wa wo ko preacher bonten ko twe akra wa wo ko adwuma ko mu wia Friday Saturday mu mra ye nya sole ye nhwe Kristo ho nimbiye ye nko ye nya odima ye mpon mu ti asole dem ba bia so dem ti ana mti ade ba ko ye me yame say bra na nimbiye no so wi ase no the whole family ni afre ni papa ko yes e bu sha krat let aba no bu buo so ye nyina ya bon say no kro nya no kro ni ade atu babira school sa say e doso no ade afo na doso akratefo no so e so obi afie krat ni wo but why say asoli e na Christopher no so ko sunya ko ye teaching sa make say Christopher no mo establish work na mo nua no Christopher nye papa ba ko sole osofu me nua Christopher nya me na tsa sole dem e da na begu maduma ma me ya sole baba ko maku ntano otonton great band ne engineer ne mane mo mazin wone Christopher ye adwuma janko mu gu adwuma no wafa kremoni no na ahwe adwuma na be ye kese odi bi esi ni fie ss fie fro atoka ana wasi bi ama kremoni no waso fo mini ni nya adwuma ye da so da tie ba sunya ho na ana uma ba ko so ko ye ho a no so le ro boss kani ba ko di wo sunya ho no wase sa aman we na adwuma ye nyina ye ho afo nkwa no fa wo ni nua ye ho afo nkwa mu gu na adwuma no oyi wo madi no wasafa ye ho afo na wanza omukura omumudie no omunkyerɛkyerɛ na mu sa wo bɛyɛ ne sa dian ye ho ne de wo ye dai okura mutwe o me fa wo Kristo ni no me ye adwuma sa teachings na Yesu bɛ so wo kyerɛ ye no amen wo bɛ ka asɛm na kosi dian o say listen to what I'm telling you timba da ma me kyerɛ the law of forgiveness so before me wa entampo ma me wo be kan kyerɛ o se ko ni ane yi na ten wo gituma wo nya nya sa no kan wantia ko Mr. Richard go wantia brasofo enti first attempt to suffer is a sin to was say okon ne wo hamo a ewo mu na hi de free our last situation honam we no flesh ni suban na wo kura no honam ni suban na kura na ono ane kala kura wo se wo mbe na ni bra biri obi kala shana ni ka se mani mo
na sɛ no mu yɛ ayi program bi wɔ Pen TV ɛna mu sɛ PSCS ta ɛka ho uhuna na nim te sɛ abrewa owie yɛ wɔn ne nyom bɛto so no wasa yɛ sɛ wa change bra wa hɔ dɛ ɔkɔtwi wɔhyɛ asɛ sɛ afei wɔde nneɛma ne wura uhuna anytime ma no wahoro n'anim na ɔmo nam switch so yɛ campaign na umu sɛ wɔyɛ nipa mmienu na ɛwɔ wiase difference wɔ mu tina wohyia ɔbaa wɔ kurom a ɛnyɛ na sɛ onim Kristo sɛ bi a wɔyɛ Kristo ni na wɔyɛ wo deɛ ewiase ni baa no nam a yɛ waade ne sɛ wo sɛ second person bi pɛ nyɛ deɛ wohu no na wɔhyia no no deɛ wɔhyia no yɛ second person because ɔkɔworo wei no agye aba fam na no yɛ one tinya ne tenten no ɛyɛ hell na ayɛ ne saa two ɔkɔtu nwi no ɛno so nyɛ ne dea fam na ɛhyɛ wɔ ɔkɔyi hello wabɔ kɔɔsɛ ta sɛ kɔɔsa enti afuro no ɛso nto ɔkɔyama no so ɔpu aba mo follow me ɔkɔyama no so ɔpu aba na wakɔdwiri ma ɔwerɛ no na deɛ wɔhyehyɛ no so watu enti nyɛ wadwene sɛ ɔno naa ne wahyia no no second person bi na wo se ne pɛ ɔyɛ artificial enti law na wɔde ama yɛ no sɛ yɛ ambrai no wɔn na edi so wɔ dan mu a sɔfo bɛyɛ asɔre bɛyɛ ɔyɛ tu fidi akɔnfoɔ ne ewudifoɔ amorɔ bɛsi nyinaa every day ofidi wɔn sɔfo to aso yo mo nhyɛ wɔn a wɔpae mo wɔn a wɔpae mo nyɛ wɔn a wɔte yɛ sɛ ɔbɔ wo den di mbɔne na ɔsɛ wɔte yɛ ahyɛ sɛ wɔbɛ blessing na Kristo ni atena Zion 10 years 2 years 1 year 4 years saf obi ayɛ madeɛ ne ho bitterness ɛhyɛ mi mu ni jimi bitterness ɛhyɛ mi mu what goes around comes around saf oh bitterness ɛhyɛ mi mu oni ana say ye breku am hello mamu maye mbrengu obusafo na hwe asem kesie bi pa edi etira eba no ha mundim tia me ma me na ne ko ma chi yeji papa tintin bi ba shi o bura o de rade ai mo tmo se ma me obi ako ako ni pa nyo mo ko wa obi ako yetim bi na free ako na ye ya ha eni pa nyo mo bo o me se asam no kra o ba sire wo so obi ako o mo de wo se ma de esu de de ne bo je rade ko yi ko mo ba ko no Como se vê de com o biaboa. Não é o fita. Não se design pai. Ah, mas it ya kai. Ya kai sa. O de e wo no e ko so sanso ni pa wura fi o. Ye wura fi. De ne chi wo bra. Masa. Mo enjoy you what mo enjoy you we are so full we are so go we are denu bibia ni where you dey o and try so no bia be nyase on fan kohwe say who say people of for heaven ko a wo man no ma ya aka no wo mo so be ko heaven dia yi na say mienu nyina ye nko yo heaven be mu ni ye ko amen papa ya no ko so sensu the papa ya de power ya le oba me hala so so perform million e de akotwe na koma hu moja sade ni so awrade ani na mi amen na nka se wo nko me frɛ Joseph ni ska be mana koma 3 days time and we
unim say na busa for the funu na se mu ko so mu be se 3 months the funu so di se mu one day yet konto ya ma be wo obi o de mawa na wa ti poster no abetre ye na sadaka na mu wie ya no wa peda o tele de awie a wo de ma de ama or them 3 months mon check say 4 million ko 12 million enti wo de atanase de wo aye wo kra wo bibia nya wo de afi bibia enkunye wo ma bibia ni wa ye wo de a sa wate asori a enye wo de a ye be wu akọ na pillars are your church wona mfem wona wa mmere ho kra no e be duru ye at that time na ja attention you na be enjoy baba na so fu ya general cruise amano e chane ni bibia amano sata na ye wotiam no se na wotiam so fu wa na so wo kukuo mabra bi a na won sakira ya wa bragu obi ba betinam a ayeye obe tinam so asatira sai na heaven akọ muza no so na ya nyasa ayeye ni tinu mu nyina na akọ bu nsam gemu dibendicos omo mo ba hwati omo nyina na ekoshi hwe empire bon egu a na erade pega fufuro ise ba ku bi o ma pega no akra de chele akọ ku nyina enyo mu nyina na enye wa ko ebi dia papa the leaders na edu mo kra bi pass so obi ansatira wo mu a okose but obe tire no e be sama ko heaven mo dia montenam na monya mansoke we dieni we na abo min hwewe yani min sino fam free me so what dimintia labi kun sia yesu de do tia no tie o on so sign so mo kai mami yo wo se wa na opai mo munhyira wana wa pai mo monya wana wa tamu yie wana wa time mo so wo musa me tawa ta be ya maboye yes send me credit yeah to phone brand hello to phone brand to pampers be mi wo wala nda mama ere ni na sase wasi ye madoye sase ye madoye okon to dwani mu a pompa ye mama yes se emos ye me busie fo so sakira me nya ahoto nje na de me mo so sakira ti ma sakira ma wa mi nya ho asem ka o ma me sakira so de me kasa hallelujah udo wo bi ba no from fo no kwa entia no na ye ne say enye wo ba no se ambo ba so le wo Ghana e yo ma me no de kono so o ma me nka ho on ko ma me so on ko ne papa so wo so no de ba enti wo ye ni ya wo ye ma wan kasa wa hoto ko traso wase wana munya wana watamu yi na mo mpaye ma wo mo mpaye na wo hamu na wo mpaye so obi abe ta okuru obi tuma ko mpaye pa ma brade man ndim so so woni pam brade man nte ta ba bi on na bi wana sifo nyina hye ma mi be bre mo awuro no ho na na do pa to ase akoso be do waji mi kure brade yi ni tiri su o pa na so kuro ne e bomba na so so bi en ta cycle na ne tamfo o ya akwa bi yesi ya wasi ya ta na me sia o bi so kuro yi si re vida ya ta pani na wo no kunya ta no kunya ta hello oba be kunya ta wase mo mpaye ba wona pamo bompaye mana ko sise obenya de sacha no wagya okuru mama nkuru obe sacha be yeni papa baby dabi amen nkunu efise de tera de kira wo saa obe so kira wa ma ata se o ma wo kwa ma mfa ya wo bia nwura mu fise ya wo ba wo pe ahenie no ntimi na dai enti wo kira wa de a emma ya wo mba wo mu what yenya ba ya so se ya mfa because anybody the Bible not to nchen na ye ne ka se masa wo de ya fa na min sin nchen ansa ha anya ka se ma min tu me ho min sin nchen ansa
na yen kasa se ni pa no boni no ya utimi tia no sinatan twina ni tulefo we are right bon ka say we da mu study Bible and in a rabbi chere say kan kra na wasem shiri e o Bible eni Yesu ko to no say e wi asisi fo na ba na twi ni wi ho mu yanko no so ne man nsa nja na ho ne because sister ahana yetene mo gro ho a enya bonsam bia na befiri ba bia mo akọ bonsam dem wunia na otia na ba mo akọ bonsam dem ana agro ho so ade wote ya aso na betuma mo akọ heaven obi mfiri ba bibia we kramoni ama tu suntudia o do na te hama especially ma munye very careful man so twen akayo ehisem emeka saho eno ye fa na masrema no memuna mitiri nipa no no ade yam sa mu ye o ya umia kate sa ade no na erade mu humnya kwanya adwuma mu na Yesu ma ye na ben ma ye na ben ja people are dying prophecies are fulfilled the one was so popular to Yesu why that's why popular to Yesu so for ben ana wa bo no ho da jama na aso ne da e bi nsi da na ka me wuro ya na mu nyina nka do ka ko be bu afaso e wuro de ya ubisa e da to aso ubisa but I say na moye do woso ne ma na matimi sansam na medical aka ni nyina waso wo ya ansa na ba dey moye do woso ne ma enti won ka se be ye sa yomba da bi wase be ye wan ba ye do woso no na die ne de ye ne ma anu mo wo kere wo okay die ne de ye ne ma enti asam no wo kan ko sinyame ya jatu udibem e de na Bible so ka yanka se nipa ni difo wo difo wo gu ani ma se we twa tora to so fu bi pia me no wo kasa saa na fi na ya me ya 3 hours ma me nka bi ana am se so fu ko de ye enti se sia Yesu se ye be di ato nya kansem bone ato so e wan mo na sasa no ho ma wo wasi tire dia me kan no jai sa quotation na wo tio bra obi anka se wuni bi mo udi bem yo de sa de ye won wo Nyankopon o ye Yesu en sa spirit time he tan ho so na be fofele udi bem ba Bible na se die na wo sa wo ye obi anka se wuni bi mo udi bem 100% e die na tro na se ye ya Yesu bebe wiyo ti papa no be hemeni na muso be hewani ti e hede obeko hello akra ne ma me se mo ngodi di ba bi o hede ma bi anim na ne ma me be he no na sista na bisa na dwa wa bo ani a kire oba no wa ko hede ni wo ti de ne ma me be ka wase dabi wose dabi enti wo be hema nim amma hwe nwana screen abesen wo se wa aso fromos ana na bra ba be tomu se o be ifu wona tafeta frankrani ase wo nyumu edari die be yidu wase oni pakoko mu nsam eno maten wo begu ka onko a wodemu a waya amale ye upunya mu sa kokoro wo ye dai young guy me say light na bo dem on eyinyame watade no eyinyame ompa no eyinyame ade bia
Oh, yeah, na John Sandy, and I'm that day, and that casa. Or phone obeying a yamo. And I net on the mirror. Hey, for casa. Phone back casa. Sure. A baby who rough. The Pia Subaded was it the Pia Beded was I didn't answer Pia what the end of the day was a Pia. When Uncle Boy and Sinatra soon Yamima Okra or some fat on some emos. Ah, damn, my women are contracts. Ah, no, just say, Yandy, and Solomon, a bomb, if ye, you need to my. Nti ya de obi amabra o laze ki mboko no bo mo so mboko o e da mboko o mu na ye o mo so le me ne yo yenda yo akwabu ofisiri mba ye twi kasa odi ka beti am nyono no ne master from mam nyono no oti kasa no ma puna ma yo o friend fast one am mam nyono me yo te ya tu de tenase na efama yese ye nyanya ya asole ya de ya som na ebi mu pepita ye Peter omo pena ye so na Peter eye captain of heaven or ye minister of heaven enya America Trump awa ko die ritimi so wa hu awurade a ebe se tutu se ni bia ba ma wuti die ritimi o afọ mo pa mo pa no ma sade wuti ko bia na se ya ni bia ba o ti ya kana no pa ya kana wiya mo ba tena se a na woni se dia brabra so mo wo man so twi wo mu mo ne mo ho wa asem ya be tiem fra won konkon a obeda aba dia nipa no empen what be ni ya enso obi di bi ya no na ya na ya ana ya ye nkoto saa yegu ha wo de nkoto gu pan mu etu pan wan ya o na no da so bufa obi ameki attempt ma na yonku nkobi o mo fra we kwana na we atwe we so kwana na we atwe etu da mo study ba nkoto nkokon no udu mo gu pan mu a we kwa na ba kwa fu na ba kwa sia bonten na we ya na ba kwa sia bonten o mu wi a no mo ba kwa bonten ni nyina to aso no mo ba akuti asensan no mo atwela aso an ba relax no we is ya na we atwe na we is ya na we atwe o ba no da so kwa ni ya no progress sister swale bon ho so ja Kristo fitness sam no ho ja motofo asam no ho ja watimi wakame no yini tu be yini da bai person me yini ye die amofra asam no ma yede no kuno motofo asam mofra asam krasam enkosi da bai me se me ntimi me dina da mo da bia preaching fa adwaman hu krono entare se babu kakrakai na mo akara ni tumi ahwe preaching e wo mu no millions tientime me preaching baako da bia da bi ade yentime nya sa adu ti munyina mo amotia Ewurade asem no so ya mfa ye bebre ko wiasini ya twema mentwe Yahweh ya twema mentwe Buddhist for ya twema mentwe Yesu ba ya twema mentwe what is the difference organist so se abaya pe na wa mpene obetu so la na obobiti na sem your body round so ampena no so abo asem yes nipa ni nimnyom to omo wa asem ti wo baake o maake ni no obo no hene nipa na hye de ono so bo base se tin tum no so bo ni tum wa mpena me ba asem no
Sa any omo bebu omo ba no mo ko just say omo de si hene e wa de tu hene e wa de penya nipa e wa de bre nipa ase e wa de dum nipa e wa de ma nipa edie te ya wo sa wo strike wo school akwa university for bebre afele potholes university for bebre abodam ti omi entenam sa na Kristo de obeba no obefa ne dia e wo simple ye kwasra ye ne Kristo ni meja ye dru hala na kra ba ko se okoto aduane se master ni kotoko no sidia na wayi ekire bi pa no na wodi ase case no de ato ne change udidi magazine ye dru hala na o say so for aso le ba bi kra wa hawo akoko busiefo na kra ba smart sa me kotɔ aduane aba okoyi chance nya yanimu ahwe ho bukra pronosidi ɛna mazifo ni mazifo akwasi ewu ahwe bono omu so akunu sɛ omu huru boy na awantu kra ma so de bi omu so otwetwe omu aso ɔkɔtɔ megafo mantem wɔte yeso ɔfa megafo no nam sɛ mo ntem ɔyɛ ne mo ye ni abra ye twa kra no kɔfa no Tokyo so besia ye be mu na to atwene mo de na bom ono ne kɔto sɛ watɔ ayida ne chance mu no ewi ase no megafo no kɔtɔ ma obi ɔtɔn aduro towo awrade on bad my fool opema awrade pema on bad my fool opema e man na adedie yo mu dia awrade pese obeye oba on ka so bad my fool na ko don broadcast na wo sole na okurugu ofu ai eda ba akwa mkosia na yere ko don broadcast every day and so papa so wo jana wo nya na obekọ bo nsem dim ya ka ye nu nsem nyina wo so wo sifia na no wo jana untimi male no odi atira wo behye aso da bia ma mani ko preach ewrade asere wo asoma on soma o pese obeye ba ne so be dwuma ni bebere